Atongeria mwanya guchumiria kumeneria miario yegoro ya Raila Odinga bakiuga yomba kureta andu a Kenya. MCA Bantere iri arimi baringikite ni winyangia bwanjo gugo tumantu mwakire KWS bakiuga nika bakuthaka na arimi. Maabisa ba obisi ya CSK ndeke kwamukira riboti ya gikaro kia muinge gya kwariria obisi no tungata bwa isigo bibiero chukegamba ng'ombe. Mutongeria wa barabaka imbungene ya Meru mwenda ithile kuthingatana na ngavana Kawira kuruguria mirandi ya kithi. Bona nirioto mathitho ntuko ya narua ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA. Uria urari minister wa kithomo thirikari ni ya Uhuru Kenyatta Professor George Mahoa ateo. Professor Mahoa aririkana kuire narua ugoro akiamukaira utungata sibitari ni ya Nairobi nyuma ya kugwatwa ni murunga mojo wa nkoro. Mahoa uria kiumia kithuru wathuriwe munene wa Mauritania ja Othenji University ya Maseno akuite ari na ukuru wa miaka 70 na jumwe. Special needs child, they have to give a different figure, a higher figure. Yeah, we'll capture the detail on the form. So that he just doesn't have the worker poor. We must raise. Na nisi yesu kethwa akiririkano na mogaruruku jamwe jara jethiritwe za kigitwa ndene ya rwangiruru rwa kithomo murungu ni amwike aega arekaga theru bawe. Senator wa Meru Kathuri Murungi ni amenerete miario ya Raila Odinga iria araitire ntuku egoro kienine gya kamukunji. Kathuri ariuga ni migambo yomba kwangaratania nthiguru kagitene okauna bwa kariba kuma Ntere Chalare bakiaririria ikarikariri kinyabo ne baugite miario eu etarin emega kinyanini na ikubati kumenyerwa mono Kenya etigachoke aria yare nyuma ya kithurano kana ithurano bya mwaka jwa 2007 mawira kirigia na riboti eje. Jo ni musemano ja mutongero wa kiama kia Azimio la Umoja ja Raila Odinga ntereseka mukunji ntuku egoro musemano jora jutajokeretwe ni atongero mwanya na njira ya uthu bara basumirite na kumenerera Raila Odinga. Senator wa Meru Kathuri Murungi ariuga miario ya Raila yomba kureta gasagasaja nthigurune jontu ate kuthingatira njira cia thiri jaregani ba thirikari ni kenda gwikia maendekithia jao. Sioni kama kuna watu watasikiza mambo ya kutoa attention kwa maendeleo. Na kwa hivyo pia naomba pia mwenyekiti wa Azimio, party leader wa Azimio ama kiongozi wao aweze kupea Wakenya nafasi, waweze kutafuta karo ya shule, waweze kujiendeleza kutafuta chakula. Kama kuna issue pia ningeomba upinzani kwa sababu tuko bungeni, Senate na minority iko Senate, minority iko National Assembly. Kama kuna sheria ile yote wanaweza fikiria wakiwa Azimio ili itasaidia Mkenya, ningependa kuona hizo proposal wanazileta, tunaangalia tukiwa bunge ndio tuweze kusaidia Wakenya. Kwa hivyo hata tusiseme ni rais tu anaweza saidia, pia sisi tukiwa wabunge sana wale wako upinzani, ningependa hiyo mambo yote wanaona yangefanyika vyema zaidi, walete proposals katika bunge tujadili na tuweze kupitisha Wakenya wasaidike. William Kisang ni senator wa Elgeyo Marakwet akiuga Raila ni kangenywa ka thirikari ya kwenda kwewa gintu kira gitumbika bururu. We are used to him also swearing himself. I think he's preparing to swear himself 31st of this month because I remember 2018 that is what he did, and he declared himself as the people's president. Yesterday he said he doesn't recognize the Kenya Kwanza government. So I think he's following up the same trend that he did 2018, with the hope that he'll be invited for an handshake and a slice of the government. And you heard what the president said yesterday,
that there is no opportunity for handshake. Bamwe batongere gicugone kia buri batetigie nyuma bakiuria Raila Odinga gukira ki jonto kuma igitara ithurano nende asumirite na kuga niwe wasindite gintu kiria baugite kugira kumta thirikari ya William Ruto. It is too late nonto nyakoti ne ugireyo ituma koserona ki ithurano biu bia ntikuru sana ki president na ko Raila kena strategy eguchokia ntikuru yetu na nyuma kana bwega ma igiteneria campaign ageto inyomba cia abari akorwa weri ugetikiria uamuzi bure bukathitho ni akenya na inya ABC akauga we atina thina mantu jaja ina jara umirire ko ejoga tega Raila imtoria utumaira kifua no gatega historia we bwega atumaira kifua kendethra ethirikari-ine na Raila bira ciata ciawe bira thukia ciata cia Raila ethereru ari bandu agiringe chali na araome imipango yewe kisiasa. Bwana Raila kura iro chindero wachio over 233,000 votes. Agwethera kwa ukirie Peter Munyabura antu bakwira eru ari ukethera ukiharakia we thirikari ne mbua IMBC niyo mbondire yuga no chindite IMBC gisheria kurirwa no umichallenge ugeta kotini ukauga ou batangasa chindite two chindite weta court ikandikira no chindite kuringana na ushahidi bura bugaikia so inkuona IMBC yaugire uri chindite William Ruto na bandikire anwe president akari na bonderesa igembe north baruga gatonko gwete bategwata miaria Raila Odinga mbaru amwega kunjira na ucokia nthiguru na nyuma Mkate kana mantawa ya thirikari tukirigira Raila Ruto kura itwamenya that I know wes soba kwa thirikari na kuuna thirikari kwa hivyo utewa Raila totilia manani sana utewa Raila totilia manani hango kwa bombo sta thirikari kama bombo tetembesha Kenya Raila interest yake ni ndreke eto acio ninka ngwege ne kwinia mubuayo wake na isia inyele thirikari na maandamano yothe yorongo kosi political instability na ke political instability ne atumanya uchumi bwa ndebo kaumia azianto bathethirwa bari na uhuru kana bari na amani iria kuritangui kwa hivyo inkuromba uni mundu na yugeru atua azia na weta kinyume na katiba yetu nki reportera Weru TV kuma tauni ya Kiru gicone kiburi mbeta wira kirikia Thirikari gukurukira ministry ya kithomo nejene mwerekera jwa uria aritwa baria barathiririe grade 6 bagatonya junior secondary amona kiria gitariritwe ni bwegie marietwa ja cukuru iji na nkuruki utongeria bwa cukuru kurwa gukaranthe na gwatimba rubonthe kugita igamba uniform iria igekirwa na nkuruki gutemuritwa ukengwa cukuru ni untu atena uniform njeru Boniface Mongera gatumenyithie nkuruki aritwa ba junior secondary school subairi kwa mbere mathomo jao Jumatatu ikiume kitwitite na ndi ntukwenarwa ministry kithomo nirekerete merekithire kana sakula ore kithomo iki kikethiro gitaitithwa na mbere onto bwa mbere buru kire skuru iria cina na grade ya mugwanja na kirasi kimwe tikujura na 45 kana 45 bakethiro bethamithirwa kire skuru ikwiretie ojo ni ukethiro gwikarika kire skuru ite na miako imege kithomo na inyankoroki laboratories sukuru cia kuthamithirwo nacio itibatire kuthocingirite nkurukia kilomita 2 kingi ngarama ya kurungamira muritwa gukinya skuru ria kethiro athamithitwe ikarungamira muciari either kiri gontu kura kuna thine wa ukaria kana kuna na bamawathe thirikari Kenya ukurukira ministry ya kithomo ni kethiro itonyithia njira mubuko na kurungamira bokiojora na buru mwingi na jujuri tujomenya atiri ote mwana kinyomo kethiro ithamu aciari ni nya BOM itembite kwithiro ikaranthe goro na kurikania mawatho je uniform najo jakariojo otongeria bwa junior secondary schools ni nyakamite mwenyere kethiro ikiondo cio kethiro cia ikaranthe na uniform iriko ikethiro igikirwa either ministry ya kithomo ni wite uniform ire kethiro igikirwa itibatire kwithiro na mwanyajo munene mono na uniform iria aitobagirisha nthiro bagwikira watho bojairi o murito onthe na batare kwithira na pia imwe ya uniform boja thato o te murito batare kwithira kingo skuru nontu bakwagia uniform
Watho bonge bwa jana skuru shikethro chetu masku uniform kulingana na riri kwa ngerekano ethro skuru chiri gonto kwa mpio kana gonto kwa murutira uniform itibatere kwethro shingwana na bonge ene skuru iboli to menyere bateke itemere kithire jange mugaro na jajiti 20 narua mawatho jange ija marito ja skuru sukuru cia junior secondary school ikethro china marito ja mwanya endito jo munene mono na skuru cha primary riri kuikuga ja kwa ngerekano atiri ja skuru ya Muthara primary school ya junior secondary school ikethro imenyekana atiri Muthara school primary na JSS Kinyenjere school primary na JSS kana junior secondary school nke reporter Nteto TV kumaja kingine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Chukuru imwe iria iri mwankene jwa igembe na Isiolo ni bwonanite umbani bwonene nyuma ya kuigwatira pointi nyagatanta inyanya kiri mpumi cha KCSE kinya kwethira ibethiritwe bakirumirwa ni mathina kathumba jario wagibwa mathagaja gitumi ja kuthoma wagibwa ukaria na kinya mpara ya Kiaramu. Dennis Mugendi na rugono ruru wa gukenera. Miti ya Meru tuju twa nyoni ithano nikionaniria ugukinya Rwanda. Na ru ni Rwanda rwa gicigo kya ubunge kia Igembe Central miankeni ya county Isiolo ruria ruri na sukuru ya Kandubaide secondary. Sukuru ya miriritwe tunywa nyuma ya gukuruka bonene kigirino gya KCSE muritwa wa mbere ari na B+ na B inyingi minisco nayo iri nyagatanta inyanya waringa muthioro kwiga kinya ithano mantu yatonekana kairi nterene iji nonto bwangwataniro ya board management parent na arimu baturia abo Kandubai secondary school adwitombiro kaba syllabus within 3 months by August itwakabete syllabus ya form 4 na kuwatanira na aritwa na nibu onto turombere ku make a debate this time tuomba kubwithia bwega sana ura tutathithia kaire ndene ya history ya Kandubai secondary school. Yes. No turombere kuona mean ya 4.875 kuma kere mean ya 3.34 2021. Na for the first time ituron register B+ mbere. Na aritwa bau bange bonde twina C+ tatu twina B plane imwe na twina B+. No ntubura bonge boto weretie ndene Kandubai secondary school iturombere kurita grade yeta wa hii tuteneo na grade D- tuteneo tigo guntu ku kwambatitwe ni magumba ja mathina ngerekano sukuru itina irasi bia kung'ana gukirikana kwa rua barathomaira rungune rwa miti Kiaramu kwingia utiruji wagagie bwa ukaria kurio mbithukiro cia nkamira na hingi inyingi mathina bakuromba thirikari gukurukira mubunge wao Ndanikiri wa Karitho na Ngavana Kawira bari na MC Mbijiwe gutungata. As the student itukilugira mathina mengi mno around. Kwanza uko musie hakuna chakula, mbura yura rimwe akinyate ate kaura tunakosa chakula nyumbani na hapa shule ndio tunategemea sana. Alafu toa na kuma musie ukinya skuru the distance nenda mno na no kinya rimwe ketha rukiri onto tebi oronete oro kana utarete saka something musie kwa tikandire winampara ndire witukondote thia student untobonge roiro tharo rithina mno remote tawa singungu roiro kura uniform okay a uniform nya for a whole week utaura ko urete rele kiumia kumanisha roya ndire tharo problem na nya within the school te na thina roe lenjirenge number 2 era twene ndene Kandubai era irerie twata inya A ni irasi bieto no gona ya binge bia ise permanent bia mbao obia bia 2015 toke akuona especially infrastructure yeta wa library twakirwa library anabane baba ome muno twabeka cukuru bakathoma ina conducive environment kwena library na mauku yonde tuyekete boya anabane anabakwata ace buru mweshimiwa kele aswipin ambe onoro on orombote de skuru ye no tukia kuloelia idas ana petrobe congested
kintu kingi tukwenda administration block ukiagulwa liboga itia nyuma yakwa isio staff room na ukiagulwa lika mabati mukai kama bati lakini ukiakuthwa bethero bena administration block wendongi arimo bethero nyabo at least bakiwirwo na bena antu aya akwithwa bakiendelera iromba le muthia ni arito babao kuwatwa njara kiri kithomo kia university ni kwithira baba ingi tigo bakurukite baumite njasti guciumba onina ao mbumete musiyote wisiomba na aciari bakwa betherwa tokario ou ende aranda watire B+ na inkonda kweta university arangi Weru weta Kenyatta University nkabwethia course ya law aromba nyato na utetherwa no ntuba kwithira aciari batu baticiomba titha tu arimi na ibo tutegemea mbura na mbura ni tufilie every time now and then na nika twitetie next year turenda kwariria mantu ya sima ina sigwitia na nikenda skulu ye omba gutethia community unto community na uwezo gutembula ko gutethia kuria ko ana balejaga lunch skulu bakaria kaire ntukwe wijite o sukuru ukethira riu kwina thina inene sana na ana bagwatwika bakanenkerwa musanda wagutwika ati inyabe ya skulu ni bakomba kuona bia kuria ana baba kaomba kulova bobo ya mno. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni Akanduba Indi Secondary, wandi ni Akangeta, Yembe Central, County ya Meru. Maabisa ba thirikari nene amwe na atongeria bagi siasa ni bachumite kuthingatira mwerekera jwa minister wa ukaria bwandene Profesa Kithure Kindiki uria waezanire mwanka juma ya kiumia giki antu kuga ni ate bakwenda kire kugitangwa kwa matura irio sub county ya Chuka. Maabisa kuma obisi ya CSO jo ni batirimanite na wati mbaru ntere cha kathwana aria bamukirite maoni ja kari Samuel Gaishima katutaririe. Nobi chini ya kamishina wa kaunti ya Tharaka Nithi Muche wa Kathwana ara afisa kuma ministry ya ukaria irairugamirĩtwe i Profesa Kithure Kindiki bachunkunite ripoti ya withirania bwa maoni mamwingi mantu makonie uthondeki bwa location na sub location chimbia ndeni ya sub county iripejanitwe ruarua ithirikari. Kuringana na Paul Mugambi oranwe atongeretie afisa baba ndio ngeno yago ne gutigira ati ripoti ino ikaigwa iri tayari ikija gukinya ntugo ya njuma ya kiumia giki rira waziri Kindiki ari ntere chiankarini mathikoni ma biashara kiambi matanka augire imukinyire atongoria bao kwa na aba sub county ino ya Gamba Ng'ombe bakomba kishira ya kwamba baruthire public participation wa minister ugire minutes ci tayari county commissioner akiwa uchireta Rambe House by Juma kingo locations, sub-locations, divisions chimbia chiomba kongazetwa process yeno ya mbirwe minister wengwa wa interior timu toonge tinioti tanto bangi inogwera yake. DCC wa sub-county ya Gamba Ng'ombe Julius Thaa nwe atongeretie kamiti ya withirania bwa maoni ndeni ya sub-county ya Gamba Ng'ombe bathethaniritie na MCA wa wadi inu Joseph Njeru. Tulifanya mkutano yetu kulingana na vile wa CS alioda tufanye before Friday. Wananchi wamepeana proposals na viongozi sila administrative units ambayo tumeongeza zingine ili huduma ya serikali ifikie mwananchi. Na leo turugatwe na Gamongo sub county twaina sub county tena division itena location wa burama karibama kuribu marari lakini ngwetikia this time round katukugima ite kurekebishwa tuongerwe ma sub county tuongerwe ma division tuongerwe ma locations na ma sub locations kende tueka Igamba Ng'ombe na utawara bukubwa. Bariuga kuringana na mibango irabari neo bari mutaratarani wa kurikia ripoti enu kagita kareo na kumekinyithia obichini ya waziri mbere ya ntugo ya njuma. Tureketie kwaraniria tubakwaraniria na igikinya Friday ukethirwa tukugea na mikakati yonde mirikiru kabisa kenda gutweka riu sub county inu sub county ukuruka division ikumira ikurutwa bwega bwirutetwe ni stakeholders bonde locations na sub locations ikuthondekwa kendene tunekera thirikari ni ethie rikirie ndi kwa tuandikira antu kuringana na creation yoke tukurutha gakwenda kugibwega muno professor no tukuthingatira umthe tureaga na antu bake bahite kuona tukinyitie kunde toinu ukwigamba Ng'ombe
sub-county ino ingi chionde Karingani, Magumoni, Chekariga, Mudhambi, Mara, Tharaka South, Tharaka North, chionde, all of them ikaga okanwe na ino ni imwe yachio kwa guto kuiboega no ntubo DCC na timu yake ya Machibo na Assistant Chiefs na ACCs na security team ya sub-county on then ntubo kufanikisha werenu ya kugaukania units ino. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukagamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nibwega Samuel ni kuma kiri rugondo runi otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkero rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kiremenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyeria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetete na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwa Nteto Nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited ireyendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice iri na shama enthongi mono na nikuonekana ndukiene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Ngichokera na Nteto Nkuruki gisangasa kiumirite mochari ya sibitari nene ya Meru level 5 nyuma ya runga meriba mochari ukurega mwiri juria jukureti bakiuga ni ujuri na batina gwa kujuika mwiri jujukireti ni mwetithi omwe wa ngari chamira uria withiririe mutino barabarene na gukamata baria abaguraritwe mutino nejo bare gukinya sibitari ne ya level 5 no omwe wa antuba erikana gukua mochari unande ni regete mwiri jwa omwe ujo na kuria ndereba ujo kochwa konge na reomba kujuika kurerekana mochareje iria ibatere gwekwa meri 68 iri na nkurukia meri 300 ku ontubura buretete thina inene muthumuriuki na kiriga giki ni kuringana na ikarikana mutino jwa barabara rutero kariene mutino jwa tumire mtu mwe eba gisitaniria nikenda atethiria andu baraboka ni mutino juju nikenda bakinya sibitari nene level 5 ngukira tugikwa njirene ni untu yuka ikimutarona tona ngari chingite njira ndeje na ndeje irio ngari igire bande brava kwa injant tokirwa ujo no ejire emira ero emira inkwiga wa sauti nene mono emira ne gatethia andu bane komba kuthithia the kugia ngari ngiche mebera twabokera andu baraboka injan etiko kwa mira gutwikia tureta monka augire atiomba gwita muntu emburinda ujo ambomike kwa polisi kwa ambomike kwa police station kwa mwike hospitali ambe aturito riu athithia ageta kuripota mbere na nyuma ya nandi kukinya antu baba sibitari nene level 5 aja nani no thina ambire kuonekana
Ojo nandi ni nyuma ndagitari kuomo baraba gukiri sibitari iji ototuro. Tugite mwika ukashete irio daktari ba ejambere bo mutega boga mamu na diditi ate na didi ba tu aboria ne ate nande ba tu ira nande akariu nyangabwite boja na ombi bature yombi tota speed tuoge akaire tueta ombi bange bratu pokari injandi muno no to abatika sibitari au ga beturita oni mugongo ende ngeta rojo enka didirwe ambonere nimponere bau ba kwanda ona ndaigwa ninkobwa ndade ine nyume kwandikira barugete na ukinyamo sari yo Meru ethro akiro jojuri na atona kunduka wika mwiri joju mbe aretwa meja uyenyemwere na we station atondikira ombi utwetane omonka sibitari wetane twengwa nyo wetane mochari twengwa twero babu no butede kana mochari jwa mwenda ntu toria na ndiri murume nata gukarire haya to maukaire twachoka monka sibitari na ndene tugita ngeti chionde atuingiri timu iringiro chionde ngeti katuingiri twachoka monka police station kairi twero mochari meja ubungwa ibubaku na ne ukinya baraba guitanguge nao tamwaro guitanguge nao mwiru eta siju yanaitwa nani no tutangirete ngeti ne atwira mochari meja Undubobo ekujira na karibangi ba Meru baraba ugite nyume kugira ndoke moshareji ibedrite ujuri nkuruki kidimi ndene Meru twina thina nene muno no ntugintu kia mbere sibitari yetu ya Meru ina mochari na mochari jwetu jwa Meru Thaa iji ijojori mirere rekune ojori mochari ijojori tonto mochari jubwete kwithira jugika wantu 60 ende Thaa iji kwina antu akue 103 mirire rindene mochari iringi nthi ou ntukwenga itware no na tweta twatega tuona kwina thina nene muno ndene mochari tugirite endwa betu iromborani kithikare county Meru kitigiri botegera untububu nikenda bona mbetere abu no tu ni rombare yetu turi antu ba Meru bone kethira mochari ya ju tukwaria mantu yaju bone kethira imochari juga kwa ndene municipal jaura twina city mochari no ntu Thaa iji kwina thina ndene Meru no ntu antu baraba ingi antu baraba gukwira nja antu bate kumba kubaikia mochari iria twina ya private indi nandi tukerania daktari munungamiri sibitari iji no Dr. Gasheri augite mirira mingi nire kalite mochari kwa kitaka karaja nenge nire kureto ni borithi abena mubango jo kumia beberia nikenda kuiba kwina webero irio backlog ikumanisha mireu ibiri kwethirwa disposed ne eleketie kutuma twina backlog na capacity very high mwakatwa kinya stage tutumba kaire kujukia mwere as it is of now na ike tumiwa igwa antu bashokwa na mere na gushokwa tukaba request very kindly bashwe another alternative for the time being. This is permanent. Nkiripotera Weru TV bitambo thuri murioki. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni agwatanirite na MC wa Kithimwenda ithile kuruguria wakibwa kiwanda kia makandamia murandi juria thirikari ya kaunti igwatanirite na Narjib kenda gukinyaniria kuona MC ojo na gavana mwene kuretete wirigiro bunene bwa ngwataniro ya tongeria kaunti ya Meru. Imachokio ya maromba kiri arimi bankandania bawandi tia kithina kiguchwa baraba ithirite bakithetera mauri ya nthi ya nkandania tiao nyume gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuruora mirandi wa kibo iwanda bya nkandania ntere tia kitheo twena room ya expansion kenda tuthithia processing o kiri njukwe yetu kana store yetu nene na store yetu ikamata tukunia to kilo yana kana 90 ngiri imwe na maana ile ya 50. Murandi wa kitheo yo ya chiringi milioni 10 na yele atantemwe na yo kiochwa yo ya chiringi milioni 11 atantainya kinya watu ya kaimo Somali kana imo Injetiani kaimo koke ya kura bunka ule olibo boya atokorea katokorea tunataka pesa mifukoni. Kwa hiyo ande nyingi ande mbele kuria mchaina.
sita na kwa ya ching chong chang ching ching. Chong chong ching. Yes. Twende makandania na mbia nje ya. Tutaenda kuimburo karenge. Indunkurani na ndio ngati au kabere tia gavana Kawira ndio ngati onde tia ruare ichio kari na MCA Bawandi ichio yele mwenda ithile wa kithena Stephen Kuleo kiochwa baraba unjetie there na kuinyelio batu kwa ngatanero na kuritaniria ngwe amwe kenda kuguna Meru. Manto yato itanete nayo yare igio kinyamuicho tutafanya kazi. Kako ndeto na thina. Oni ako ndi kurombe tike ngavana. Na inya bange bakuthulunga na ba kuanga iba bureterete ngavana. Ibero myako one etire ate. Na tirire. Kako ndi ngavana atije kevyo muntu ya ebura ini bureterete ngavana. Teire ate na MC wa kethenu. MC wa kethenu. Ende beta bakimenya oba kya kuthulo ibi bureterete ngavana. Baita baifuelo ndo akatika tike MC sina ngavana. Turienda towatanira through the deputy president turitengwe na gavana tinya winte ndo chere roi maendeleo tebwo kure wenda chere roi maendeleo kato kuira weta na spirit ya kurutira antu nguwe tukaua gavana ni nani gavana ni nani akiaria gavana Kawira neyanete mwerekera ati ngwe cionthe cia njara iwandene bi ciano kire akariba kuo ya burayo kariromba ria baba inge baraba ina ujuzi bwa bundi baraba ichi waka wewe ngwe kenda antu betu tumba ku benefit na intobira binge byo ndo bakenda batora to aika bokonia kenda benda baeta kuira ko baeta kuiro Utengwe ya Meru County igaitwa ni ageni bakuraya. O project ya tanturene antubanture uwa bagaitangwe ucianja na chionde. Na inyaiwinge chiwetia expertise kedra kule mtu ina ujuzi aite cio. Kuringana na gavana Kawira ngwira munini rais Rigathi Gachagua nenkerwe kulwamira ndwangi mwanya mwanya chioremi yatetheria nene kurwa na mbunkumo kiri uremi bo na akatuhakikishia ya kwamba hoteli renge tokendelea kugolwa intobia to bioremi veso tunamaliza makatero wote. Nkuruki gavana Kawira wete atere amarando ya ukabere ya ngoira iteriti boya ngoira iratamokete chionde gitare uri akudira gotengwe kare nyemwe nde unkumo bisine ndadidere gento geta operating bills committee ne vyoronke Meru eru arene kuandika report na onde wirote mtoka Kawira ondi note katero ngakabira kama umeshemsha kazi unakauka na nonto bweto mike na turawirane maendeleo ya Meru County kabadi na kwa maendeleo ya Meru County nikaende kwa kiatu mingwekera tahadhari baba na haraka cia kwa wangwezi ikarene county wangwezi nkaire na meta ya ire nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika. Onde chukuru irugori achari ne bakuri ari mwanene batika bengereana ni untu bakwithwa batirite bisi baewe kanya bakithemo na mwere kenda bona mbecha ngurukine boretie mubunge wa gicigo kiu gitonga murugara kubachwira thoko enjega ni untu barigurirwa na mbecha cianthe buru Paul Kabithe gatutaririe Rahakire kiumia kira chukuru chiendere gucokwa na nkuruki kurugurwa india ciari kumantere cetharaka ibombite kuraramikira ikira bakuigwa gibwa bisi kare tokwera netoririkane nonto turethinya tugacokwa nabo tukero tutena bichie kugana tuti ana batietegereka chukuru daga kwana ingiri chiere ngwena chichana kanengera ni kakathiga acoka ngarama ni oyetetie karigara maguta marero matiko wantie bwatu erekerete tore aciari thirikari ne toririkane ndengo nacho toreta na 90 batiko gere no twetithirikinya no awanu bebute athenya bisi mono ndengo nacio twatoromito nini mbura tagana ndene tharaka kogu nkoromba nani mendi teachers machoberie thina cieto munyana ura wanguso otikwekoma ende twaterete atrisia aciari bagetata bacwaka bisi no ntobwana munyoyo woma kenda nto baira bisi bachoberwe ti mwana ati chukuru ya munde athi na 5,000 kae 10 roni ukamwone anjerani neno inyuma irio bira bandite mundani na bira nkuruki barutaga mbeca cia kuria bisi
citiumbite kuma na ukithia kagitaga kwendwa biri oguntuka mwere ndoroko amwe na nguso winkoromba atongoria ba skuru and principals echobere thina cia Tharaka mono especially Tharaka mbura tagana kwena thina nyingi mono ndene maobisi meto ma CDF po mwiri ochingeti karigara nana beto bonde bena nindi kwena orphans batari achiari nana bakwenda chukuru bakwenda uniform no tie mbese jomba gutethia nto babonde mweshima ngatiomba ndene ya Tharaka nwangatawatania timu tokona bwanto bomba gutethia na ba skuru ba Tharaka kwena thina nene mono mbito ya chiari abakiri mujumbe wa Tharaka amwe na mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka nithi Susan Gowa Mwindu gutigiri bakurekeria mwene kunyagi kiine kia mbasari nikingo ana babomba kuthoma gutena gwa gagu Ngoma rugara toririkanito na matani onda akorerete nkoma ronda rainyo kunya toririkane ndirikanito na more agwo karinde geteni gya kutoririkane rwani romanyarire tamothomo njoke twamweta njoke agakena na toririkane na inya yonde wanachucha ni twamoringerete mburoko na toririkane tuinde na ari thirikari ri ni toririkane turi aciari muno bunge beto mugitonga murugara na ngabana wetu muthomi njoke na Susan Ngwe mundu batorikane turi aciari batocwire bisi iromba ringi kiratongoria bakagita karabagakara kunenkanira basarino tugithio kethera muciari na ana gatuge kwe muciari na rwana te 10 na rwana ruru nderu secondary Tharaka thaino tutiaketha ukaya kuwa mbeche inu iretethia ana tabara orphans na ana bara disabled ukathi gwethera kwina family chingi nacio ikaingirwa nja cieno bataru kwogu baraithagirie imbiyo yote muntu uyu aromba mbasari ya gaf na ukathi kwethera akaraithĩria gintu teku agatethia nontu kwina family yena ngina yenethe lakini ukethera still antu abu ibakubatara utethio na inya mono Kiripotera Weru TV kuma Nteto cia Tharaka Peter Paul gwa kabithe akariba mwathi Nteto Chegembe no betite na mbere gukujira kwithukirwa ni njogu magita kwa magita bagitariria nande kanini karia barandite miundene kari ugwatine bwa kwinyangwa buru ni nyomo ijionde KWS na thirikari ionekete gwita na mbere kubatungatira Nicholas Chabari na rugonoru Rago na thina ntaibu ginya bejete kwa yana misanda kuba atwekira mpara murungu atwete bia twete kidogo bi murungu atwete na itugwira murungu bwa nonto iringe utethie kuo ni wabeyo twekira mpara ringe Intomo Joana Ntongai urari MCA wandi ya mwathi ari neokire mabitha bakinda birez nonto mwankatha ino njogu no akaithite na mbena utabarikia munondo wanda achia mwathi akiboragia kinyabe baithiro bena kiao na kuraithiria thina ira anto barari neo bakiona kinyambeo nikenda baingata njogu ino itigana mbere kuthi na mbere na kubanyangiria bya korea muntu akiona mbeu kura mungao mbeu mugebe mu manele na mpempe biringi ana na 20 mantu yarari ya maumu kanto barasi atere kuria kenda bona mbeu kuwa anto bakinde VS itubera na inkubera tafadhali ibakari ni mocio no nto ibaraere ikuba kuya kurithia na tote kwenda anto beto beya kuyukia tua njarene cio no nto ne anto bendete thiri ibakabire ni mocio no nto bo bonete maicha ya nyumo nicio icio bekirite mbere sairie maicha yanto anto beto bagakore impara ithine nene muno koroki ari na kinyanto mwakire arithi na bono nto kaingi arithi batiga bakathungiria andethia achiao mendani ya nto kinyambere batiarekia guketha kire anto beto nabo arithi yota muntu ugumia ng'ombe mundene muntu akari atari tainto biaga bionde mundene nonto ndio lungangite Rwanda runkuona nto baina mwere baina ibandite into ya bimo ndawira na ingwetikia ya maingi anto barita mpempe na mungao mundene anto bang'ombe nabo batiwa bagumia ng'ombe kurenge ikathuka nginto biria bieku monka athaino gwarira anto batete na mbere na guketha na bo amba ibaingiete bakithia na mbere na guketha menda ya anto otugo no Joana akiboragi bathi na mbere na kwithirwa baina anto obakuraithiria kinyabo batikaithirwa bakinyangiria anto barabangi anto arabare bimite nabo baketha bantu batarimite nabo ndakaicie to nacio anto babeto nabo banunu kana bara bonde bamenyeretie kuri yara bateandite tafadhali wamba ibuthire anto baeta kuyukia kukura mingao ya itha kana mpempe ira murungu atethetie koneka nonto turumite itenere ri umuno romba murungu gethe na gwete moko yele na njara igire
itangwe ukaethwa wina mathwania gutuika no koga ukayuka ciarote uteandite nonto maica yaku yongo yakethwa yari atari na hinya ilana umbumba kuwa unonto kwina wamba ukwendelea ntu baeta bakura mingao yantu utuko na tibo boya kuma mwathi Gembe North Beton Class Chabari. Na borithi ntere chalare ni bethiritwe bagikira mpine rita nkurukia ngiri imwe cha nchobi ndegani na watho na kinya arugi bairi bethiro bagikirwa mithatene kenda gukirimana na watho akiaria area police commander wa ntere unaugite batino goka mwanka batigire umara maribobo bokwithira bugikinya muthia. Kire operation ya kurwana nchobi ndegeni watho amwe na wende bonda wa Chambogita mabisa baboris bakituo kia lare ni bekirite mpene nchobi ya muna nkuluki ya litangiri Imwe amwe na intobia kumerua na nkuluki wekira mpene kurubele barani eneo nturene ya iridie wadini antunene. Jana usiku tulikuwa na operation ya crackdown ya pombe haramu na iligo drugs zile ambazo zinatumika area hii, na tuliweza kuingia kwa mahali inatengenezewa na tukaweza kunasa watu wawili. Mmoja anaitwa Doreen Karemi ambaye ako na miaka 32 years. Huyo mwingine ni Asha Makena ambaye pia ako na miaka 32 years. Na tuliweza pia kupata ile pombe ambao wanatengeneza ambao ni chang'aa. Tuliweza kupata 1260, that is 1260 liters of muna. Muna ni ile substance ambayo inatengeneza chang'aa, na tukaweza kuichukua na tukaleta hapa station. Alafu tukaweza kuchukua chang'aa ile ambayo already ilikuwa imetengeneza 25 liters, tukaileta pande hii. Alafu tukaweza kupata apparatus zile ambazo zinatengeneza chang'aa. Kamanda wa polisi wa kituo kia Lare John Kimanthi na wete bakaro Bruno Rwibwa nchobi ndegeni watho ntereiji amwe na wendia bonda wa Chambogita ire ithoketie nduke mbethe na utira buru biashara ije kuthira maturene. We can be sure that hiyo exercise haitaendelea. Tuko katika hali ya kumaliza pombe haramu ile ambayo inatengenezwa area hii ya kwetu, na pia tuko in the process pia ya kumaliza drugs zile ambazo zinaharibu vijana wetu. Na kwa saa hii hao watu wamepelekwa kotini na wataenda waweze kuchukuliwa zile hatua ambao zinahitajika. Na nonto biashara ije ni thokiti baba inge Ospindi Kimanthi na kuria kariba gishoke ni basi ebanie buru nayo na bairitire biashara inge. I want to appeal to the members of public that let them go to other business. Hii ya iligo illicit buru hatutakubali ifanyike katika Gembe North. Mandawa za kulevya hatutakubali pia iendelee katika hii sehemu. Wafanya kazi zingine ambayo inaweza saidia kwao kuendeleza maisha yao na pia kuweza kusaidia wale watu wengine wako area hii. Because kama ni biashara kama hii ya pombe haramu itatuharibia watoto wetu, itatuharibia pia wale watu ambao tunatarajia wakaweza kufanya kazi na wakaweza kuinua hii area. Kiripotera Weru TV kuma Lare Gembe North, Betao Marion Karugi wa KINYA. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Meru. Arimi ba kaunti ya Tharaka Nithi ni bagunekete na makoyo ja utheri ja kwambiriria urimi bobo kenda kwaramia urimi bwa makoyo kaunti neu akiaria bisa uria urungamirite mubango jojo ariuga thina ire anene ni guchwira makoyo ja bia kuria ta uria tugutarirwa ni Martin Mugambi. Urimi bwa makoyo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akabothiete na mbere kwarama na nkinya kutharara. Arimi magana muthenya we munthe kuma kaunti no bagunikite na atungatwa makoyo ngiri 156. Murimi ona aru na kujukio fingerlings cia tilapia na kwa ku prefer cia catfish o murimi alijukia 1000 ngiri 1 agataka stock in the pond. Na murandi juju jutethete muno nuntu kinya pond liners icio kwambire gututethia na shombere kwa murimi na pond
ya 300 square meters na niona ndibetete ku stock na arua. Josephat Kirima ora no murugamiri worithi wa makoyo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga tunga tutoto makoyo tukagano akiri sub county ithatu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi iri sub county ya Muthambi egamba ng'ombe na nkinya Tharaka ya gatagati ciondo ciaringanirwo irejukwa 54,000 na toumaja uri twetete sub county wingi ni paling igwitwa igamba ng'ombe na bo twina 46,000 fingerlings baraba ka pokea fingerlings na toumau tugeta marimanti nabo ni bakujukia 32,000 fingerlings. Mono gukirima ariuga irio bia makoyo kiri urimi bobono abyo kenyamara kinene kiri arimi. Animal production on the challenge ire raibia kuria nkinya bio bithare bie costly bina makorira le guru mono lakini ngugwirwo muno nkiuga kana murandi juju jwa aquaculture business development program ni jutethetie arimi baba na inyabia kulebya samaki twalikia ku distribute fingerlings ichonde ibashokete kaile bageta bakejaga farmers arimi bo bonde bakali sibya kulebya samaki yes one growing season. So nyomera fingerlings igwikirwa sikaya wa irebya kungana kuma ke murandi na bagikethana ndi farmers bethe bakwatinjara na basupport to kuthithia first crop. Arikiritie na kuria arimi barabange ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthungira urimi bubo makoyo akiugaga ibu buri na maumithio na itu kuona response ya farmers especially the upper zones za Tharaka Nithi county bako embrace fish farming na bako mikanera mono na already barabombira gwikira with their own initiative bambire ba plant fingerlings kipondi ciao ibagwiriri to mavuno jara bari to kuvuna nonto ituigitwe ukuji mbali ki farmers bakiugaga bako kada farmer fish products nyingi na bomba kwendia bona pesa. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa mate ni Mogambi. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Meru. Nkatho cha mwanya yogo wa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanite na bao twikire nteto cietu cia ruthemwe na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV wona cherunga matha 3:30 ngachokera na nteto iji na ingi nkuruki mbita MAUREEN Kinya wona neto mathithio Purity Richard.